Društvenim mrežama kruže brojne objave Podgoričana u kojima se žale da im je nepoznati muškarac upao u stan, te apeluju na druge da budu oprezni. Iz uprave policije za prvu kažu da je evidentirana jedna prijava. Službenici Centra bezbjednosti kažu da nije bilo nasilnog ulaska u stan, kao ni krađa, a dalje ni fizičkog napada. A u slučaju da se desi, valjalo bi znati kako da se odbranimo. I evo osnovnih savjeta. Prethodnih nekoliko dana pominju se provale u raznim stanovima širom Podgorice. Mi o eventualnim načinima samoodbrane razgovaramo sa Velimirom Vlahovićem, profesorom fizičkog. Prije svega, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Recite nam, koji su to neki preventivni načini da ne dođemo, odnosno da izbjegnemo tu opasnu situaciju? Izbjegavati opasne situacije. Naravno, uvijek svaka situacija, da kažem, što više otvorimo oči i bolje pogledamo na da kažem, okolinu, možemo jasnije vidjeti što je rizično, što nije. Sama prevencija i izbjegavanje. Ukoliko se ipak nađemo u nekoj takvoj situaciji, koliko je bitno da se iako se osjećamo nejakima, ne odustanemo, ne pobjegnemo? Pa u principu strah i panika se uvijek pokazalo kao najgori saveznik, tako da treba biti što pribraniji u svakoj situaciji. Naravno, postoje razne obuke što se tiče i učenja od malena male djece kako da reaguju u slučaju da neko dođe da ih povede i kidnapuje ili nešto tome slično. Najprostiji primjer da dijete odmah viče ovo nije moj tata i tome slično, što toliko bezazleno zvuči, ali u stvari možda bude izuzetno korisno. Koji su konkretni savjeti? Šta bi trebalo uraditi? Pa, zaobilaziti svaku konfliktnu situaciju definitivno. Ako se vidi preko puta, to je ispred vas na ulici da je neka gužva, najbolje je lagano preći ulicu 20 metara prije te gužve, zaobići, da kažem, neku neželjenu situaciju i samim tim ste već u velikoj prednosti da ne dođete u nezgodnu situaciju. A kako se odbraniti? A odbraniti se bez dileme, ili napad ili bježanje. Trećeg nema, dvoumljenje je samo gubljenje vremena. Tako da trebate biti odlučni, pa što god odlučite. Od kad se vi bavite aikidom? Odakle potiče ta ljubav prema aikidu, zapravo i borilačkim vještinama? Pa sad je 25 godina staža u nekad mladoj borilačkoj vještini kod nas. Evo sad već imamo lipog staža, tako da jedan divan hobi. Ovo je jedna borilačka vještina samoodbrane isključivo, tako da jednostavno pored svoje filozofije, pored samog treninga i borbe koje radimo, naravno ima izuzetno lipu priču u pozadini, izbjegavanje konflikta i prave vještina samoodbrane. Ima veliki broj majstora i učitelja ovdje kod nas koji sjajno rade svoj posao i jednostavno mislim da na pravi način promovišu kako ovi moji aikidoke svoju borilačku vještinu, također i drugi sportovi. Tako da mislim da imamo dovoljno kvalitetan i stručan kadar iz bilo kojih sportova da prezentuju svoje. Evo da vas pitam koliko je bitno održavati tu neku fizičku aktivnost u periodu koronavirusa, jer znamo svi smo se uležali ispred kompjutera, smo televizora, telefona, nekako smo zapostavili fizičku aktivnost. Pa to je uvijek bitno. Sad se samo zbog ove korone postavlja malo dodatno pitanje. Korona je samo dala možda priču da počnemo da razmišljamo malo više kako svoj život da organizujemo. Vidjeli smo da trošimo svoj život često na raznorazne nepotrebne događaje, sami sebi stvaramo obaveze, tačnije loše smo organizovani. Kad se malo bolje organizujemo, vidimo da imamo vremena za sve, onda se postavlja pitanje pravilna ishrana, tu se otvori priča jedna ishrana, druga ishrana, najbitnije je da ne jedemo sami sebe, znači nervoza, stres, panika, sve to što nas izuzetno troši, redovna fizička aktivnost je izuzetno korisna, ne sad samo u ovom vremenu, ovo vrijeme samo podstaklo malo da razmišljaju ljudi, ali mi imamo svoje tijelo koja je jednu mašinu koju trebamo održavati cijelo vrijeme, a ne samo za vrijeme trajanja ove pandemije. Tako da trebamo koristiti svagodišnja doba, boraviti u prirodi, u društvu, zabavljati se, igrati se, relaksirano se družiti i to je to. Vi ste i profesor fizičke aktivnosti, pored toga što se bavite aikidom. Napravili ste neki informativni video za vaše đake o borilačkim vještinama. Da, u sklopu projekta Uči doma, pored nekih časova koje standardno obrađujemo na času fizičkog vaspitanja, u sjajnoj saradnji sa, da kažem, timom koji mi pomaže oko realizacije svega, uspjeli smo da napravimo jednu poučnu priču o borilačkim sportovima i da implementiramo u naš obrazovni sistem. To je ona priča
borilačkim sportovima protiv nasilja. Ali obično to zvuči ona fraza borbom protiv nasilja. Ne ovaj put, ovog puta ćete imati nešto sasvim drugačije da čujete i mislim da će vam biti interesantno da odslušaju svi. Hvala vam puno na razgovor. Hvala i vam.